Haut mam Chantal Bracke vu PwC ammer schwätzen iwwer Wohningspreiser zu Lützeburg en Hausbesitzer zu Lützeburg ze ginn ass jo wennste Preiser relativ kompliziert. Gëtt net Risiko, dat d'Verschuldung vun den Haushalter klemmt? Ge seid den effektiv dat Verschuldung vun den Haushalter klemmt, méi die ass nach Südenabel. D'Schuld vun den Haushalter ass zwar tschen 2002 an 2016 stark geklamm, am Verglach zum verfügbaren Akkommes, méi iwwer dieselbeg Period hu déi ball grade so eng héich Evolution vum Verméige vun den Haushalter feststalt. Dat erméiglcht et hinnen a Manner schwere Situationen ze komme fir de Prétre zu bezuelen. Zusätzlich ass de Niveau vun der Verschuldung vun de Lützeburger Haushalter relativ, weil da sehnlech wie den Durchschnitt an der Europäischer Union. An betreffend Erhöhung vun den Immobilienpreiser reflektieren die allem strukturell Faktoren, wie zum Beispiel de Demand vu Wohnungen, die méi groß as wie d'Offer. Preiserhöhung an Verschuldung vun den Haushalter sind trotz allem Faktoren, die weiter kontrollieren muss. Wie eng Lesungen gëtt a fir Hausbesitzer zu Lützeburg ze ginn? Die niedrig Immobiliensteuer par rapport vun andere Länder déi niedrig Kächte fir den Akt beim Notar, ansteierlich Vierdeler, 4 Zinsen, 4 de Pré, sie Sachen, die de Ka vun engem Haus oder enger Wohnung encouragieren. An niedrig Zinse fir de Pré am Moment encouragieren och déi stark de Mat.